Aleluya. Baje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Nyamahirwe Asa. Dukorera umurimo w'Imana muri Canada, ahantu hitwa Edmonton. Dukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kingdom. Imana ibaha umugisha. Nifujije kuganira n'abana b'Imana ku ijambo ryo gusenga. Iri jambo riri muri Matayo 5 guhera ku murongo wa mbere. Iryo jambo niryo tuganira. Imana ibaha umugisha. Riravuga ngo, umurongo wa mbere ruravuga ngo, hahigwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Hahigwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Icyo tuvuga ku gusenga, burya gusenga ni ingirakamaro mu bintu byinshi. Iyo wafashe amasengesho ugasenga, haba gusenga ugatera intambwe, ugatera intambwe, ugatera intambwe, nka kujya k'umwana uri mu ishuri, kujya azagenda ava mu ishuri akinjira mu rindi, akinjira mu rindi. Uko niko gusenga nako kumeze. Amen. Gusenga, iyo wasenze, icambere biguha amahoro mu mutima. Amen. Bigafata bijya bintu byose byakubabaje, byagukozemo ikintu c'intimba mu mutima. Iyo wasenze ya masengesho ukegera Imana, izigenda igafata ca kintu ikagikura mu mutima. Iyo imaze kugikura mu mutima wawe haza hicaramwo imbabazi. Amen. Noneho ugafata ca gikomeri, kijya gikomeri wagize, igikomeri watewe n'umuryango, igikomeri watewe n'umuvandimwe, igikomeri watewe n'umuturanyi. Noneho kubera ko wasenze wegereye Imana, Imana ikakomora ca gikomeri wakomeretse. Amen. Iyo umaze gukira ca igisebe, abantu benshi bagendana ibisebe mu mutima. Ukaba warakomerekejwe n'umwana wawe, cyangwa ugakomeretswa n'umugabo, cyangwa ugakomeretswa n'umudamu, cyangwa ugakomeretswa n'umuvandimwe muvukana, ugakomeretswa na famiye, ugakomeretswa n'umuturanyi. Ibyo bintu ni ibisanzwe ku buzima bw'umuntu uri muri iyi si. Ni nayo mpamvu iyi si tuza tuyita ngo iyi si ni umusozi. Izina ry'isi ni ibibazo, ariko aho tuza tubihungira gusa ni muri Yesu. Iyo umaze kwinjira muri Yesu, ugasenga, ugapfukama, ugasenga, ukumva ku mutima wawe wuzuye umunezero, ugasenga ukumva ku mutima wawe Yesu awicayemo, aza guheza kwizera muri ya masengesho. Mu masengesho haza haremamwo icizere mu mutima wawe. Noneho ca cizere ya masengesho yaremye agatuma ubasha gukira bya bisebe wagiye ukomereka. Amen. Iyo umaze kubikira, urababarira ibintu zose ukumva n'ubusa. Noneho ca gisebe wakomeretse ukagitesha agaciro, ahasigaye umutima wawe ukabamwo umunezero. Icyo gihe bigenze gutyo, Yesu araza akakwicaramwo, akakuyobora. Iriya ndirimbo ivuga ngo, abayoborwa n'umwuka ngabo nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Iyo ugeze mu kuyoborwa n'umwuka, uba wamaze gufata bya bisebe ukabitesha agaciro.
warangiza kubitesha agaciro, ahasigaye ukavuga ngo Mana ngwino tubane, ngwino tubane, maze ikakuja imbere, ikakuyobora, ikakwibagiza. Haleluya! ikakwibagiza bya bisebe byose wagiye ukomereka, maze Yesu akakwicaramo, akakuyobora. Ikindi, iyo Yesu amaze kukwicaramo, aza gutinyisha icaha. Yesu yamaze kukwicaramo, aho haracari muri ya masengesho. Iyo wamaze kwinjira mu masengesho nyayo, iyo wamaze gutera intambwe, aza kwigisha, aza gutinyisha icaha, akakwigisha kubabarira. Amena. Kandi akakuzuza urukundo. Burya urukundo nigo rushingiyemo ibintu byose, ariko ruva kuki? Nige wapfukamye ugasenga, amasengesho agatwikira bijya bisebe byose. Urukundo nago rubamwo kwihangana. Amena. Urukundo burya rubamwo kwihangana, kwihanganira ibibi byose, kwihanganira ibiza byose. Urukundo ruza rubitwikira. Tugiye kureba nka Perezida Mandela, uyu perezida wa Afrika du Sud, yafunzwe imyaka igera 20. Ariko igihe yabaho akava mu mbohe, ntiyakurikije bya bisebe yakomerekeye muri prison, ahubwo yarengejeho urukundo ngo asohoka aravuga ngo buri muntu wese ndamubabariye. Urumva ko yari yarakomeretse cyane, yarakomeretse. Aravuga ngo umuntu wese ndamubabariye. Kubera ko yavuze ngo umuntu wese ndamubabariye, izina ryiwe mu baperezida bari muri Afrika, izina ryiwe nanone ryagiye mu mateka y'Abanyafrika. Amena. Burya iby'ijuru hari igihe tubigereranya n'ibyo twabonye mu isi. Izina rye ryagiye mu mateka. Kubera iki? Nuko yasohotse, yamara gusohoka ntakurikiza bya bisebe yakomerekeye muri prison, ahubwo yarasohotse ab'intwari, aravuga ngo abangiriye nabi bose ndabababariye, nimuture, igihugu n'amahoro. Amena. Rero natwe abakristu nuko tugomba kuba tumeze. Abakristu tugomba kubabarira kugira ngo dukire ibisebe twakomeretse. Waba warakomeretse mugenzi wanje, nta wundi muti wo kukuvura ico gisebe wakomeretse ukuye kwegera Imana. Imana ikaguheza amahoro, kandi Imana ikaguheza kubabarira, ukababarira bariya baguteye ico gisebe, bariya abantu batumye urarurira, bariya abantu bakubujije ivyawe, bariya abantu baguteye agahinda, bigatuma iyo usenze nta kindi catuma uva muri ico kibazo ukuye kwegera Imana. Ukuye kwegera Imana igatwikira ca gisebe, ikacomora, ikagikiza. Kuko dufite igihe gito cane, dufite igihe gito cane muri iyi si, gito cane, gito. Turi abagenzi bahaye batambuka baja mu ijuru. Amen. Turi abagenzi, niyo mpamvu tugomba kwigengesera kugira ngo uriya munsi tuzobashe guterana n'abakijijwe. Abana b'Imana burya tugira urundi rugendo tuza tugenda. Abana b'Imana ikituranga no kwihangana. Abana b'Imana ikituranga no kubabarira. Abana b'Imana no kwihangana. Twihangane bakozi b'Imana, uru ni urugendo dufite, kandi urugendo rurimo imisozi, ariko ico twizera nuko tuzarutsinda kandi tuzarunesha, tuzarusoza neza cyane.
niwegera imana uzasoza n'urugendo uzarusoza neza. Twinjire mu mana tuvuye inyuma, dukizwe bitari iby'ubujyajya, dukizwe tutavuga ngo abantu baratureba, dukizwe dutumbira mu ijuru ngo mana urandeba, izo mpaye nkora byose ni wowe mpaye mbikorera, ni ukugira ngo mana urugendo rwanje ndutunganye. Ukarutunganya utareba kuri mugenzi wawe. Erego mugenzi wawe ashobora kukwibeshaho. Umuntu ashobora kwibesha ku wundi ngo ni umukristo ariko atari we. Hakabaho umuntu bamwibeshaho ngo ni mubi ariko atari mubi. Kuko imana niyo izireba mu mutima. Mugenzi wanje, hari igihe ushobora kuba warabeshewe ikintu, cya kintu wakibeshegwa kigatuma ukomereka, ukaba utakicegera imana kubera cya kinyoma wabeshewe. Bitambuke, utambuke icyo kinyoma wabeshewe, utambuke izina wiswe, uritambuke ushinga amavi uje imbere y'amaso y'Imana. Kuko imbere y'amaso y'Imana, Imana iyo iza yitegereza umutima, Imana igira urufunguzo ruzarufungura icumba cy'umutima wawe, ikamenya ibikorerwamo. Niyo mpamvu mugenzi wanje, niba ari igikomere wakomerekejwe na mugenzi wawe, ugitambuke. Ikinyoma wabeshewe ugitambuke, kugira ngo tuzobashe gusingira buriya bugingo, kugira ngo tuzobashe kuba muri kiriya gihugu, igihugu ciza cyategurijwe abamwizera bose, abamukunda bose. Wa munsi tuzahurira muri kiriya gitaramo, igitaramo kizotaramwamo ngo nabamwizeye bose. Igitaramo tuzagihuriramo n'abariya bose badusize, ni hariya tuzohurira muri kiriya gihugu. Ibisebe byacu byose uwo munsi bizohagarara. Ibisebe, amarira twaririye muri iyi si, uwo munsi tuzoyahanagurwa. Niyo mpamvu bakundwa b'Imana, duharanire kugira ngo tuzobe kuri wa munsi, kandi duharanire dupfukama dusenga, kuko amasengesho niyo nkingi y'umukristo, amasengesho niyo mwambaro w'umukristo. Amasengesho iyo wasenze urahinduka, iyo wasenze intambwe zirahinduka, iyo wasenze kuvuga kurahinduka, iyo wasenze wagiraga uburakari burashira, iyo wasenze waburaga ibitotsi urasinzira, kubera yuko uba watashwemwo n'agakiza k'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze kubakomeza. Tuzobana muri kiriya gihugu cyo mu ijuru, nubwo tutazongera kugira irungu, nubwo tutazongera gukumburana, nubwo tutazongera kuba mu bihugu bitandukanye. Uwo munsi tuzobana twese tutagitandukanye. Uwo munsi ababyeyi babuze abana babo bazobabona, abana babuze ababyeyi babo bazobabona. Ico gihugu umuntu wese agomba kukigirira amatsiko no kucishimira, no kumva yuko agomba kugiharanira akazakivamwo. Imana ibaha umugisha, kandi bane namwe, kandi n'abasuhuza mwese muherereye bakozi b'Imana. Icubahiro ni c'Imana. Amena.